afake orange afaka amaketang afase ngamachain ashaya ispeech sakhe wakhuluma indaba ethusayo uzoba ne-ghosting ngoba kune-noise or indaba uyarasa abaritsotsi zifile umqondo khona la ekareni ngiphakamisa isiti yasemuva siloku sami ngifake isandla yabo bengifake isandla nyama mingithi hayi i-glock ithi hayi mina sengizoperata ngalo umehlo mani gijimela phambili gijimela phambili imi ngikhuza hluthula wena hluthula mina yonke into yabona masingenele kuzana ngithi hayi jika ngapha hayi siyavasa sibani ngijika ngapha sibani ngiyamkhomba ngeganote jika ngapha sibani uyangena sibani it's interesting lesi story bekangena lapho sibali singena ejari lasedladleni ngifike ngiyawufloada amabox ngofloada amabox uma-6 amabox ngiyawufloada ngena imoto ngithi ashaya imoto sibali awufuna uku-offloada wena la sibali awusibali athi ngihlisele 2 ngiyahlisa 2 siyashaya imoto zabo ngoba omunye uzenza uclever uthathe yonke ingudla wathupela yonke honor and loyalty madayimani yonke into nje wayithatha wathi ngime emnyango bonke abantu bangali ngime emnyango ngiphethe insimbi lo uyazi ngithi lo njengoba ungibona ngineyikana ya amehlo wami uyafuneka uyu ubruru lo munye usedanyana u-Orla manje lensazi umahosha bengama ishayisa amabhova doda ephone shopping ibhova nyana para kusela intwana yebhova ishayisa ithayima layo ishayisa nalentwana yabona angasondeli futhi ngalo kunesibhamu ugazi ukumoka labo khada ukuthi ngingazuhlala at one stage uze ubhadala nomuntu ukuthi angifakele poison ekudleni balikhanda kanti le plan still iplan lokungibholisa hayi noma life ay9 chief kanti straight yabona I'm a risk analyst yabona ngi-analyze ama-risks all the time ngithi hayi ngibekele ama-differences wethu aside yabona ngibadonsa emergency lenu hayi ngeke sibani awuzilaleli wena sezingenile nembazo ingenile ungene nembazo ngebhareli yabona ibhareli ye-KFC ingeni nebhareli kuna yonke into abokhata abadakiwe ngaphandle bathengele utshwala wonke umuntu udakiwe neyiboshwa sezinika utshwala zidakiwe kanti yabona bengikhandelwe batswana ba re ke sekonkorumaie lebankeleditse sekonkorumaie gore ke tokena ka mo le bangbodise kube ngathi ngibhodele kuphi HIV ngoba ngihleli ku-coma I think for 2 weeks good afterward mfethu